mu kiganiro kimwe muri byinshi yatanze asangiza abandi amasomo y'izubwo yari umuyobozi w'ingabo mu butumwa bw'amahoro bwa Loni wahoze ari umugaba mukuru wa RDF ni General Patrick Nyamvumba. Yavuze ibyo atekereza ku muhate w'ingabo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Umuhate ushobora kwigwa? Yego. Umuhate ushobora kwigwa mu mezi make y'imyitozo ya mbere yo koherezwa mu mirimo? Oya. Ukuri gushaririye nuko niba dushaka kugira abagarura amahoro bafite umuhate, uyu munsi twagombaga gutangira kubitaho mu myaka 20 ishize. Iyi niyo mpamvu buri gihe mwumva ubushobozi bwa RDF mu bikorwa byo kugarura amahoro bitandukanye. Nuko dufite umuhate ku mahoro dukura mu byo twanyuzemo n'amateka yacu ababaje. Umuhate n'imbaraga zituruka mu myaka myinshi y'uburezi, imyifatire myiza muri sosiyete ndetse n'amahugurwa ya kinyamwuga. Ushingira ku muco w'indangagaciro zikomeye zo kuba indashyikirwa no kwanga ubugwari. Umuhate ni ikimenyetso cyo kutikunda kigomba kuranga buri wese ubungabunga amahoro. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Mu rugendo rwo kubaka u Rwanda kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 kugeza umunsi tuvugana hakozwe byinshi kandi byinshi cyane mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu. Mu kugaruka ku nzira byacamo ngo u Rwanda rugere aho ruri uyu munsi, Intsinzi TV yatangiye igice cy'ibiganiro bizagaruka ku bikorwa byagezweho na leta y'u Rwanda muri iyo myaka yose, kuko ubwabyo ibyo bikorwa na politiki zashinzwe na RPF Inkotanyi ari byo byagejeje u Rwanda ahangaha. Nawe ubona aho ngaho utuye n'aho ugenda hose. Ubu turi kugaruka byihariye ku byakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda nuko ubwacyo cyagize uruhare mu kubaka u Rwanda muri imyaka isaga 30 ishize. Igisirikare nk'urwego ruhambaye rwanatanze umusanzu warwo mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, nacyo kihariye kwacyo mu ipaje yo kubaka u Rwanda nyuma y'umwaka w'1994. Kuvuga ku ngabo z'u Rwanda muri imyaka isaga 30 yo ngingo yacu y'uyu munsi, ndetse ikindi gice cya kabiri kuri iyi ngingo. Iyi ni Intsinzi TV, nanjye ugiye kukibagezaho nitwa Eric Safari. Mbahaye ikaze. Ariko rata wari umukene, uzi ko wambaraga akabambirizi zirikishije ibirere bikoba. Wowe se kira nyamara ubu byarahindutse. Reka twiganire byo tubireka. Umva ntakubeshya, iyi ni Yerusalemu nshya batubwiye pe. Dore igihugu, dore iterambere, mvuge iki se ndekiki. Yewe murekeraho. Dore amashuri, dore imihanda, mvuge ubukungu ntasize ingano, ubuzima bwiza mu banyarwanda, mvuge abadusura ubudasiba badusura bakanarara. Ngo urwo Rwanda uyu mugabura. Aha, murashe ku ntego rwose. Buriya rero imbaraga zo kwishyira hamwe abanyarwanda bagakomera ku bumwe bwabo. Giruta ubumwe bwacu mwafura. Nibyo buriya dukesha iterambere tubona. Naho wavuga u Rwanda bwakwira bugacya, ngaho uburezi kuri bose. Kutavuga iterambere havu tibagirwa ubukungu n'imiyorere myiza wa muntu. Ikoranabuhanga n'imyidagaduro bisize he? Umva, ndababwiye ngo kuva mu 1994 kugeza amagingaya abanyarwanda barasirimutse muri byose. Urwo rugendo rwose rero rw'ibyiza byagezweho na leta yacu y'ubumwe, Intsinzi TV yararubonye. Maze ishaka kurudusangiza mu biganiro byuje ubuhanga. Ugeze ute Intsinzi TV? Iyo rwose Intsinzi TV turi bene byo, kuko twiteguye kubagezaho ibyiza twagezeho kuva 1994 kugeza amagingo aya. Tera agatebe rero, amaso n'umutima bigume ku Intsinzi TV, mwiyumvira iby'u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 30 ishize igihugu kibohowe. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Kugira ngo ingabo z'u Rwanda zibashe gutanga umusanzu wazo mu iterambere ry'u Rwanda muri imyaka yose, zubakiye ku ndangagaciro zikomeye zihamye kandi zikomeye koko, zirimo ubunyamwuga koko nk'ingabo zatojwe kandi zikomeye. Nk'uko byagarutswe mu myaka mike nyuma y'1994, RP yasabwaga kugira uruhare mu gusubiza igihugu ku murongo, ifatanyije n'izindi nzego z'igihugu nazo zari zikiyubaka. Urwo rugendo nk'uko byagaragaye rwasabaga guhangana n'ibikorwa by'abahungabanyaga umutekano ndetse no gusigasira ubusugire bw'igihugu, harimo no kwifashisha ibikorwa bya gisirikare byo hanze y'igihugu aho bibaye ngombwa. Izo nshingano zujujwe kubera ubunyamwuga bwa RDF, kandi hahise hakomeza impinduka zarebaga igisirikare cyari kivuye mu ntambara kigomba kuba ingabo z'igihugu. Mu gihe cya mbere ariko kubaka ubunyamwuga bwa RPA nyuma y'urugamba rwo kwibohora byagiye bikomwa mu nkokora n'ingorane zishingiye ku mikoro. Muri Nyakanga mu mwaka wa 2002, ingabo zari za RPA zahindutse ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi byari bijyanye n'isura nshya y'ingabo nyuma yo gusubiza mu gisirikare abari mu mitwe yashakaga guhungabanya umutekano na ex-FAR. Igikomeye kuri uko kwinjizwa mu ngabo nuko kutigeze guhindura isura yazo. RDF yashoboraga guhinduka bijyanye n'igihe, imiterere, inzego n'imikorere,
ariko ikagumana umwimerere wayo wubakiye ku mirongo migari yashyizweho birangajwe imbere n'umuyobozi mukuru w'ingabo mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Ubu ni umugaba w'ikirenga w'ingabo, ni nyakubahwa Paul Kagame. Perezida Kagame yabaye umusemburo w'ayo mahame kandi akomeje kwibutsa umuryango mugari w'ingabo ko RDF ari umusingi w'iterambere ry'abanyarwanda. Ikintu cyari gikomeye kuri RPA nuko abenshi mu bari bayigize bataye amashuri yisumbuye na za kaminuza binjira mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma y'ibihe by'umutekano muke n'ibikorwa bya gisirikare mu mahanga, abasirikare ba RDF bafashijwe gusubukura amasomo mu mashuri yisumbuye atandukanye ya leta ndetse no mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda INR. Abandi boherejwe mu bihugu nk'Ubuhinde, Isiraheli na Afurika y'Epfo ngo basoze amasomo yabo cyangwa batangire izindi gahunda z'amasomo. Iyo gahunda yatumye RDF iba mu nzego za mbere zagize inzobere mu bintu bitandukanye nk'ubuganga, ubukungu, ibaruramari, ibinyabuzima, impuguke mu ikoranabuhanga, ubwubatsi, itumanaho n'ubukanishi. Abo ubu barangaje imbere ingabo, banejejwe no gukorera inzego za gisirikare, igihugu n'umuryango nyarwanda muri rusange. Ariko kandi hakurikiyeho gukarishya ubumenyi mu bya gisirikare, aho ishuri rya gisirikare rya Kenya cyangwa se KDF n'itsinda ry'abajyanama ba gisirikare rya Kenya KM8 bagize uruhare mu gutanga imyitozo rusange y'ibanze. Ibigo by'imyitozo byashyizwe mu ishuri rya gisirikare rya Gako, aho uyu munsi RDF hategurira abofisiye b'umwuga n'aboherezwa mu butumwa bw'amahoro. Ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro CTC n'irindi shami rya RDF rifasha mu guhugura abasirikare bato bayoboye abandi n'abasu ofisiye. Hari kandi n'amasomo yihariye atangirwa muri Gabiro CTC. Haza n'ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Nasho gitanga amahugurwa y'ibanze n'ajyanye n'ibikorwa byihariye. Ikigo cy'u Rwanda cy'amahoro Rwanda Peace Academy cyo gitanga amasomo ku bijyanye n'amahoro ku basirikare n'abasivile, abanyarwanda n'abanyamahanga. Izo gahunda zose zifasha mu guhugura abasirikare bakagira ubumenyi bw'ibanze bukenewe. Kuva mu mwaka wa 2012 ikindi cyuho nacyo cyagiye kizibwa n'amahugurwa atangirwa mu ishuri rikuru rya gisirikare Nyakinama RDFCSC risohora aba ofisi bakuru bafite ubushobozi n'ubumenyi bwo gusesengura ibibazo by'umutekano mu buryo bwa gisirikare kugira ngo babashe gufata icyemezo gikwiye kandi ku gihe, haba mu bihe bikomeye cyangwa ibigoye gukoreramo. Muri urwo rugendo rwo kubaka ubunyamwuga, imyitozo ikenewe n'ibikoresho, RDF yagaragaje ubushobozi bwayo haba mbere mu gihugu, mu karere ndetse no mu rwego mpuzamahanga. Ibyo byatumye ubusabe bwo gutanga abajya mu bikorwa bitandukanye no guhabwa ubuyobozi n'inshingano mu nzego zinyuranye mpuzamahanga byiyongera ku rwego rugaragara. Nibyo byatumye kandi RDF mu minsi iri imbere ishaka gushyiraho ishuri ry'igihugu rya gisirikare National Defense College NDC rizajya ritanga amahugurwa n'amasomo, rikagira uruhare mu kubaka ubushobozi bw'abayobozi mu mikorere no gusangiza ubumenyi mu bijyanye n'igisirikare. Guhera mu mwaka wa 2000 RDF yakomeje impinduka n'amavugurura by'umwihariko mu bijyanye no kongera ubushobozi bw'abakozi, kunoza ibijyanye n'amategeko ndetse no kubona ibikoresho bikenewe. Uru rugendo rugana ku kubaka ubunyamwuga rwakomeje kandi ruzakomeza kubakwa nk'uko biteganywa mu nyandiko yemejwe igenderwaho mu kunoza imikorere. Inyandiko igenderwaho mu kunoza imikorere ya RDF igamije ko RDF yaguka mu bayigize, igakorera ku murongo, ikagira inzego, amahugurwa n'ibikoresho bihagije bituma yuzuza inshingano zayo. Ikubiyemo ubunararibonye n'amasomo yizwe mu myaka myinshi ishize mu bikorwa binyuranye bya gisirikare n'ahantu hatandukanye, haba mu ntambara, amahoro cyangwa se mu bikorwa byo kugarura amahoro. Yatumye haboneka ingabo zikorera ku murongo, ziteguye gutanga ibisubizo kubera ubushobozi buhagije mu bya gisirikare bushobora gufasha no mu bihe bikomeye. Inagena ibikorwa byose by'ingenzi guhera mu kwinjiza abasirikare bashya, amahugurwa, kuzamurwa mu ntera cyangwa se gushyirwa mu kiruhuko. Iyo nyandiko igenwa n'itegeko nomero 10/2011 ryo kuwa 13 Gicurasi 2011 rigena inshingano, imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda, igamije kujyanisha n'igihe imikorere ariko ikaguma ku ndangagaciro za RDF: umurava, gukunda igihugu n'ubushobozi bwo guhangana. Yitsa ku kugira umusirikare ufite imyitwarire myiza, umurava, imyitozo n'ibikoresho nk'ishingiro rya RDF. Bashyize hamwe ba ofisiye n'abasirikare bato bagize imitwe ariyo igize RDF nk'ingabo zikomeye kandi z'ibigwi, biteguye kurinda ubusugire bw'u Rwanda kandi bafite ku mutima imibereho myiza y'abanyarwanda. Uyu munsi RDF n'ingabo z'umwuga zirinda ubusugire bw'u Rwanda, zigira uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kubaka igihugu kandi ziharanira zikarinda ndetse zigateza imbere inyungu z'igihugu. Ahahise uyu munsi n'ahazaza ha RDF hashingiye ku mitekerereze isobanutse yubakiyeho ko RDF igomba kuba ingabo zifite politiki hamwe na gahunda y'iterambere irenze gucunga umutekano gusa. Uyu murongo w'imitekerereze uhura n'indangagaciro ziranga izi ngabo
zigomba no gukomeza kuranga RDF mu gihe kiri imbere. Uruhare mu iterambere ry'igihugu kimwe n'izindi ngabo, inshingano z'ibanze za RDF no kurinda ubusugire bw'igihugu. Nyamara itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryahaye RDF umukoro wa kabiri wo gushyigikira iterambere ry'igihugu no gutanga umusanzu mu kubungabunga umutekano ndetse n'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza. Umukoro wahawe RDF ushingiye ku gitekerezo kigaragaza ko inshingano z'ibanze zo kurinda ubusugire bw'igihugu zahura n'imbogamizi mu gihe hari ubukene bunuma mu baturage. Ubukene bushingiye ku kubura amahirwe yo kugera ku ntego umuntu yihaye ni imwe mu mpamvu ituma abiganjemo urubyiruko bayoboka udutsiko tw'iterabwoba n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ibi nibyo byatumye kuva mu mwaka wa 2009 RDF yaratangiye kwinjira mu bikorwa bitandukanye bigamije gushyigikira gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu binyuze muri gahunda yiswe RDF Citizen Outreach Program. Ibikorwa byayo bigabanyije mu byiciro bibiri, ariko bikora mu mfuruka nyinshi z'ubuzima bw'igihugu, birimo ibigamije guhanga imirimo mu cyerekezo cyo gufasha urwego rw'abikorera mu Rwanda. Ibindi bijyanye n'ibikorwa by'ingabo bigamije iterambere ry'abaturage byashyizweho mu gushaka ibisubizo ku bibazo bahura nabyo, muri make bigera mu ngeri nyinshi. Guteza imbere ibikorwa remezo mu kuzamura imitangire ya serivisi. Ku ikubitiro ingabo za RP zatangiye zisana ibikorwa remezo birimo imihanda n'ibitaro byasenyutse mu gihe cy'intambara. Nta rwego rwa leta rwakoraga kuko zose zari zarasenyutse. Mu kuziba icyo cyuho, Horizon Construction Limited yahise itangizwa mu mwaka wa 2007. Yagize uruhare mu kubaka ubushobozi bw'urwego rw'ubwubatsi mu gihugu bijyanye n'intego irambye y'u Rwanda mu kuruzamura no kugabanya kurangamira ubufasha bw'ibigo mvamahanga. Igisirikare cyagize ubushobozi buhambaye mu bijyanye n'ubwubatsi ku buryo byagifashije gukora imishinga yagutse kandi ahantu hatandukanye. Uyu munsi yifashishije abenjeniyeri bayo, RDF yubaka ikanasana imihanda migari n'ibiraro. Imaze gutanga umusanzu ukomeye mu guteza imbere ibikorwa remezo mu Rwanda hibandwa ku mihanda yo mu mijyi no mu byaro ndetse n'ibiraro byinshi mu gihugu. Ibi byoroheje ingendo mu bice bitandukanye by'igihugu aho ibyo bikorwa remezo bitari cyangwa se byari bikeneye gusanwa. Imihanda yubatswe n'iyasanwe ireshya n'ibirometero 283,233. Ibindi bikorwa RDF yakoze birimo gukwirakwiza amazi meza ku ngo 80,533, gusana umuyoboro w'amazi ureshya n'ibirometero 381 na metero 75 no gucanira umuriro w'amashanyarazi ingo 107,563. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Umusanzu mu kubaka inzu n'amashuri. RDF yiyemeje kuguma ku isonga mu kubaka amashuri, amavuriro no gutuza abarokotse jenoside n'abandi baturage badashoboye kubona icumbi kubera ikiguzi gihanitse cyo kubaka kandi bakeneye inzu zihendutse. Imibare yo mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2019 igaragaza ko RDF yari imaze kubaka no gusana inzu 87,640 zagenewe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abatishoboye, imidugudu y'icyitegererezo 34, ubwiherero 36,434, amashuri 1,380, ibiraro 427. Ibi bikorwa byongeraho indi mishinga 140 irimo ibigo nderabuzima n'amakusanyirizo y'amata n'ibirayi. RDF yemeje gukomeza intego guverinoma yo kugabanya umubare w'abanyamahanga bahabwa amasoko y'ubwubatsi. Ibi binafasha kandi mu gukomeza kubaka ubushobozi bw'abikorera hagamijwe kubafasha kunoza imikorere yabo. RDF binyujije mu kigo cyayo cy'ubwubatsi cya Horizon Construction Limited yashinzwe mu mwaka wa 2007, yatangiye kwigisha abenjeniyeri bayo boherejwe hanze gukora no kwiga uko ibigo bikomeye bishyira mu bikorwa imishinga yabyo. Intego yari hari no gufasha imishinga y'ubwubatsi gukorwa ku kiguzi gito ugereranyije n'icy'abanyamahanga. Ibi byakozwe mu kuzirikana ko umutekano w'igihugu udashingiye gusa mu gukoresha imbunda, ahubwo hari ubushobozi bukenerwa mu nzego nyinshi. Reka turebe mu buhinzi no kubungabunga ibidukikije. RDF kandi yatanze umusanzu ukomeye mu bijyanye n'ubuhinzi. Yagize uruhare mu guhuza ubutaka mu gihugu no guha abahinzi imbuto z'ibirayi ifatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ingabo zikorana n'abaturage mu kubungabunga ibidukikije zitera ibiti, zica amaterasi y'indinganire ku misozi mu kurwanya isuri, ndetse no kubaka uburyo bwo kwirinda imyuzure mu bikorwa byakorewe ku butaka buri ku buso bwa hegitari 43,016. Zinagira uruhare mu kwita ku bishanga no mu iterambere ryo kuhira mu buryo bugezweho. Mu duce tumwe duhingwamo ikawa, ingabo zubatse inganda zifasha abahinzi kuyikorera isuku no kuyitunganya neza ku buryo igera ku isoko yujuje ubuziranenge kandi ifite agaciro. RDF kandi iri ku isonga mu gukora imiti yica udukoko ndetse n'ihabwa amatungo. Byafashije ingabo guhangana na nkongwa mu Rwanda zikoresheje imiti yakorewe mu gihugu nyuma y'uko aka gakoko kari kibasiye igihingwa cy'ibigori mu bihugu bituranye n'u Rwanda.
byongeye ingabo mu duce dutandukanye zikorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu gace bayobora mu kwirinda iyononwa ry'ibidukikije nko gutema ibiti bito cyangwa se kwangiza amashyamba. Umurava watumye ingabo zinjira mu iterambere ry'igihugu ntiwabayeho kubw'impanuka cyangwa se ibitekerezo bihutiyeho, ahubwo ni igitekerezo gifite imizi mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora. Byatekerejwe kuva mu ntangiriro ko igisirikare kizaba mu mutima wo guhindura u Rwanda rukaba igihugu kibereye bose. Ingabo za RP zari zifite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukorera hamwe, ndetse guverinoma yari ikeneye kubukoresha. Byatekerezwaga ko abasirikare b'inzobere mu buvuzi n'abenjeniyeri bakomeye batazaguma mu bigo bya gisirikare, ahubwo bazakoresha ubumenyi bwabo mu kwita ku muryango nyarwanda. Mu duce tumwe duhingwamo ikawa, ingabo zubatse inganda zifasha abahinzi kwikorera isuku no kuyitunganya neza ku byo igera ku isoko yujuje ubuziranenge kandi ifite agaciro. Naho mu gice kijyanye n'ubuzima, RDF ifite ibitaro bya Kanombe Military Hospital, biri mu byagutse mu gihugu kandi by'icyitegererezo binafite ibikoresho bihagije. Mu bagana ibi bitaro abagera kuri 80% ni abaturage basanzwe. Mu kwezi bakaba byakira abarwayi 155 na 250. Muri abo 408 bahabwa serivisi zo kubagwa. Abarwayi babigana bivuza indwara zoroheje kugeza ku zikomeye nka kanseri, kuko bifite ishami rizobereye mu bijyanye no kubaga. Ikiyongeraho mu bikorwa by'ingabo bigamije iterambere ry'abaturage, RDF buri mwaka yegereza abaturage serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Abantu benshi mu bice by'icyaro ntibabasha kugerwaho n'ubuvuzi bifuza. Ibi bikabagiraho ingaruka kuko bituma uburwayi bubakomerana. Ibikorwa bya RDF bibafasha kubona ubuvuzi bakeneye. Ibindi bikorwa ingabo zikorera abaturage birimo kubaka no kuvugurura amavuriro, bikorwa n'inkeragutabara ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima. Kandi bitandukanye n'ibihe bya mbere ya Jenoside aho igisirikare kitikozaga abaturage, uyu munsi abaturage bumva baguwe neza no kubana n'ingabo. Ni umusaruro w'imbaraga zashinzwe mu kunoza umubano n'urwego ruhambaye rw'ikinyabupfura rwagaragajwe n'abasirikare ba RDF mu ntambara no mu gihe cy'amahoro. Uyu munsi abaturage barakora bakanabana mu mahoro n'ingabo bahuriye ku ntego imwe, ariyo guteza imbere igihugu. RDF binyujije mu bikorwa by'ingabo bigamije iterambere ry'abaturage, yubatse ibikorwa remezo bitandukanye birimo imidugudu y'icyitegererezo, amashuri, amasoko, amavuriro, ibiraro n'ibindi byinshi bifite inyungu abaturage kurusha abasirikare. Imikoranire hagati ya RDF n'abaturage yubakiye ku musingi utajegajega, utuma inshingano z'ibanze z'igisirikare zo kubungabunga umutekano w'igihugu no kurinda ubusugire bwacyo zoroha. Ubufasha abaturage baha RDF bugaragarira ndetse bugashimwa cyane mu gihe cy'amahoro no mu ntambara. Ni umutungo ufite ubushobozi bwo guhangana no gutsinda ibibazo igihugu cyahura nabyo. Iyi ngingo buri munyarwanda uri mu Rwanda cyangwa mu mahanga yumva neza, kuko ntawe utazi uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyatanze umusanzu ukomeye mu guhangana n'ingaruka zasizwe n'ibiza byagwiriye u Rwanda mu ijoro rya tariki ya 2 rishyira tariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2023. Ni mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Rutsiro na Karongi mu burengerazuba, ndetse na Musanze na Gakenke mu majyaruguru, hakaza Nyamagabe, Muhanga na Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, aho abasirikare mu nzego zose bitabiriye ibikorwa byo gutabara abaturage kugeza naho umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ubwe, umunyabigwi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yasuye abaturage basizwe iheruheru n'ibiza mu karere ka Rubavu. Amashusho y'umukuru w'igihugu Rubavu namwe mu bimenyetso bizatuma mu mateka y'u Rwanda bigaragaza umutima w'ubutwari wo kubaka u Rwanda yahaye igisirikare cy'u Rwanda RDF. Reka tubirebe mu buryo bw'imibare. Ibikorwa by'iterambere ry'abaturage byakozwe na RDF harimo inzu zubatswe n'izasaniwe abatishoboye n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi zigera ku 87,640. Imidugudu y'icyitegererezo hubatswe 34, ubwiherero bwo mu ngo hubatswe 36,434, ibyumba by'amashuri hubatswe 1,380, ibiraro hubatswe 437. Ibikorwa by'ubuhinzi no kubungabunga ibidukikije byakorewe kuri hegitari 43,016. Imihanda yubatswe n'iyasanwe irimo n'iy'imigenderano ingana n'ibirometero 283 na 233. Gukwirakwiza amazi meza yahawe ingo 80,533. Gusana imiyoboro y'amazi ibirometero 381 na metero 75. Gutanga amashanyarazi yahawe ingo 107,563. Abarwayi bavuwe n'ibihumbi 579,771. Hubatswe kandi hasanwa ibibuga bya kajugujugu 6. Kandi uretse ibyo ingabo z'u Rwanda zitabira n'ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Impamvu y'ubumuntu niyo ituma u Rwanda rushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro, ndetse u Rwanda ruri mu bihugu bike ndetse rushobora kuba ari nacyo gihugu cyonyine aho kubungabunga amahoro no gutabara bagizweho ingaruka n'amakimbirane hirya no hino ku isi biteganywa n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ibi biri muri gahunda kandi bishyirwa mu bikorwa na RDF, nk'uko umugaba w'ikirenga w'ingabo adahwema kubyibutsa ingabo n'abaturage muri rusange, bitewe n'amateka mabi yagejeje igihugu kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994,
ndetse no guha agaciro ko inshuti nyayo igaragarira mu makuba. U Rwanda rwahisemo gutanga umusanzu warwo mu kugarura amahoro n'ituze aho bikenewe. Ni kubw'iyi mpamvu RDF yafashe iya mbere mu kohereza ingabo zigarura amahoro muri Darfur mu mwaka wa 2004 ndetse no muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka wa 2014. Mu nama mpuzamahanga ku mahoro yigaga ku kurinda umutekano w'abasivili yabereye i Kigali kuva ku itariki 28 kugeza ku itariki 29 Gicurasi mu mwaka wa 2015, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yabigarutse hagira ati intego nyamukuru y'ibikorwa byo kubungabunga amahoro no kurinda abasivile. Ibi ntibishobora kuvugwa kenshi gahagije. Ntabwo ari ukurinda amasezerano y'amahoro cyangwa amahame ya Loni ndetse n'ababungabunga amahoro. Ku bw'iyo mpamvu abenshi usanga barinda abanyapolitiki bake. Intego no kurinda abaturage basanzwe baba bari mu kaga. Ku itariki ya 12 Mata mu mwaka wa 2019 ubwo ari ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye ku munsi mpuzamahanga gutekereza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, Perezida Paul Kagame yongeye kubishimangira aho yagize ati u Rwanda ntabwo rutanga ingabo n'abapolisi gusa, tuba dufite n'umukoro duhabwa n'indangagaciro tuvoma mu mateka yacu ababaje. Nk'igihugu kigeze gutereranwa n'umuryango mpuzamahanga, dushishikajwe no gutanga uruhare rwacu ngo ibintu bibe byiza kurushaho dukomeze imbere. RDF ijya mu bikorwa byo kugarura amahoro ifite umuhate, yaba wikomora mu mateka yo kwihangana n'indangagaciro zayo nk'urwego. Byongera ku kuba yemera agaciro kabyo nka rimwe mu mahame 8 yo kurinda abasivili yemerejwe i Kigali. Umuhate usaba ababungabunga amahoro n'abayobozi babo kuba bafite ubushake bwose bukenewe no kwiyemeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga kubwo kurengera ikiremwa muntu. Mu kiganiro kimwe muri byinshi yatanze asangiza abandi amasomo y'izubwo yari umuyobozi w'ingabo mu butumwa bw'amahoro bwa Loni wahoze ari umugaba mukuru wa RDF ni General Patrick Nyamvumba. Yavuze ibyo atekereza ku muhate w'ingabo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Umuhate ushobora kwigwa? Yego. Umuhate ushobora kwiga mu mezi make y'imyitozo ya mbere yo koherezwa mu mirimo? Oya. Ukuri gushaririye nuko niba dushaka kugira abagarura amahoro bafite umuhate, uyu munsi twagombaga gutangira kubitaho mu myaka 20 ishize. Iyi niyo mpamvu buri gihe mwumva ubushobozi bwa RDF mu bikorwa byo kugarura amahoro bitandukanye. Nuko dufite umuhate ku mahoro dukura mu byo twanyuzemo n'amateka yacu ababaje. Umuhate n'imbaraga zituruka mu myaka myinshi y'uburezi, imyifatire myiza muri sosiyete ndetse n'amahugurwa ya kinyamwuga. Ushingira ku muco w'indangagaciro zikomeye zo kuba indashyikirwa no kwanga ubugwari. Umuhate ni ikimenyetso cyo kutikunda kigomba kuranga buri wese ubungabunga amahoro. Ingabo za RDF zigarura amahoro zirangwa n'umuhate. U Rwanda rwiyemeje gutanga umusanzu warwo kugira ngo isi igire amahoro. Ni kubw'iyo mpamvu RDF yitabira ubutumwa bwa Loni, aho ingabo zacu zifasha mu kugera ku mahoro n'umutekano birambye mu bihugu byabayemo imvururu. Zabaye kandi ku isonga mu gukora ubuvugizi bw'ahakenewe impinduka mu butumwa bw'amahoro hakoreshejwe uburyo buboneye bwo kurinda abasivile. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Amahame ya Kigali yo kurengera abasivile POC yemerejwe burundu mu Rwanda mu mwaka wa 2015. Muri rusange arimo gushyirwa mu bikorwa n'abagira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro. Kuri ubu Rwanda no rwa kabiri mu bihugu bitanga ingabo nyinshi mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro. RDF ifite batayo 5 z'ingabo zirwanira ku butaka, batayo irwanisha imodoka z'intambara, ishami ry'indege, abaganga, abakozi n'indorerezi za gisirikare. Hari ingabo za RDF 5342 ziri muri AMISOM, MINUSCA, UNAMID, UNISFA ndetse na UNMISS. U Rwanda kandi rwemeye gutanga batayo imwe irwanira ku butaka y'abasirikare 850, ibitaro byo ku rwego rwa kabiri ndetse n'ikigo cy'ubwubatsi bishobora koherezwa mu buryo bwihuse guhera ku itariki ya 1 Nyakanga mu mwaka wa 2020 kugeza ku wa 30 Kamena mu mwaka wa 2021. Mu butumwa bwose bwo kubungabunga amahoro, ingabo za RDF zatangije gahunda zigamije gutanga umusanzu mu bwirinzi ndetse no gukemura ibibazo byabangamira umutekano w'abantu nk'umusingi w'amahoro arambye. Izi gahunda zirimo nko kubaka za rondereza, amashuri n'ibigo nderabuzima. Ibyo byose biza ku isonga mu nshingano za gisirikare. Mu kugarura amahoro hirya no hino ku isi no kwagura umubano, RDF no mu ngabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. East Africa Standby Force, gahunda ya Afurika yunze ubumwe y'amahoro n'umutekano yashyiriweho kugabanya ingaruka z'amakimbirane muri Afurika no kongera ituze muri politiki, imibereho myiza n'ubukungu. Imwe mu ntwaro zo kugera ku mahoro n'umutekano muri Afurika ni ingabo za Afurika zihora ziteguye gutabara aho rukomeye, ASF, zizaba zishinzwe amahoro, umutekano, ituze no kwihuza ku turere. ASF igizwe n'ingabo zihora ziteguye gutabara buri karere mu tugize umugabane wa Afurika kakagira izo ngabo.
East Africa Standby Force aho RDF ibarizwa iherereye muri Afurika y'Iburasirazuba. East Africa Standby Force yashyizweho mu mwaka wa 2004 nk'urwego rw'akarere rwo gutanga ubushobozi bwo kohereza byihuse ingabo mu butabazi mu bikorwa byo gushyigikira no gusigasira amahoro n'umutekano. Igizwe n'abasirikari, abapolisi n'abasivili bo mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya, ibirwa bya Seychelles, ibirwa bya Komore, igihugu cya Djibouti, igihugu cya Ethiopia, igihugu cya Somalia, igihugu cya Sudani, igihugu cy'Ubugande ndetse n'u Rwanda. Muri uyu mutwe RDF yiyemeje gutanga ingabo 1243 zirimo abasirikare 956 mu byiciro bitandukanye. Nuko mu buryo bw'incamake tugarutse kuri bimwe mu bikorwa byakozwe ndetse byanagezweho n'ingabo z'u Rwanda RDF mu myaka isaga 30 ishize u Rwanda rwibohoye. Mu bindi bice tuzagaruka kuri zimwe mu ngiro amateka yasigaranye kuri izo ngingo. Rwanda